ko sadeki mate na iya ko yappo ki beda iya ko sadeki mate insyaallah dena mate pallawangan ni naya malah dena pesangkatu tau pandritata ajak lalu tamati pallawangan aku ragaki kaya sa mati pallawangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kuirita-rita masih kita paya ya tersyukur mitai sitina aja ku matenang ima bericam dengan cara mopek ku kanjak na masih kita iya na di na makanjak tawit tudang ikutilalang di na makanjak sikana tapak biasa ya lihat tapak mak bericam tapak biasa itu sempaja bericam iya patuni sappa matu ku mati ya ku makotul mega tamang gak biasa mari dene runtuh iya ku tapas mina tu mas sampaja pak kecil-kecil betul terasakan kom kata kecil-kecil mina sampaja kom kata kecucu mina sampaja walaupun awalnya mungkin den mulai runtuh kenikmatannya dalam salat karena kanjak-kanjak na tu pak tu menghadap orang malangi ya pak imam ko dia ini mau kapa pak imam tu mapa tarawih alhamdulillah tersapai pikku carana na runtuh itekan nikmatangi barma asana-sanangan ilana tarawih ya yero tersapai pikku carana aja na tu mal silat aku tu mapa tarawih aja tu na libat tengah na iya ko mal silat dak yang katu tu mah noko purui iya ko matangga ki ang kato tau dan aish mana kabara makko tangga wadine ci datu limon romo pia malam ini ya sebab ya makko to ni sudah patah itu ya sini nama sabi kade pada to ya orang pingin dendre a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa amma man taga ya ya nigi tahu ya denis sengelena telah dinis sengelena dijinang kana pahangelina halipah wakil perkupung Allah Ta'ala dinang kana pahangelina atah ya wa asar hayat dunia gangkana napaka tulu-tulu lino dinang kana pikiri ki makara iya dalle iwe komeno ni mali pong Allah Ta'ala ya kutaya nali irna irita menditan dinang ka magi ya matoje acha ku masapam bodo di mahko he akalang ime untuk nasana tuta naganti alina ya ko to sapparengi ko to masappa baba minasa tu de napakatai tai tabuwe pa kabatulang itu ju zaman lah ya ni tahu ya pa amma man tawasara hayatu gangkana naga bawa ngalina semua sang ibu gawe bawa ngale pa ya ko makadai igo bawa ngale itu empai itu pak doang nang itu makan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu termasuk pengakuan pas sesekali rosilin atau biasa tersalah go bangale sala go bangale na paham makara ia orang parange sikasikan na yakunai sesa kodiro ia sumbangan sesa untuk akhir termasuk ke safari di depan aliana melo meseni kadeh maka natunya mati mas sumbangi maga di sekarang ada orang penitia ya menjitu nang yang kah ada nang ini innama amwalukum auladukum fitnah nanca jibali okoi di asuri mundri ya pokoi pakai gunai untuk atu ngata ipakai gunai untuk akhirat tapak de tematita melo isi baba de sadiaki yare gana de madisi bila biku malasaki iya dapi waktu tak juga ya apa yang kita mana kularan masigi pae kira-kira kong kadapi tahun 3000 koi mirbana na meluluhi ya saya dan cemana nih tahun 3000 namanya tamu par percaya siang sila surun 3000 berarti 70 tahun lebih kira-kira mau kata kata ciri-ciri di mana ya menirona nabi wah ditoja aja kemati baca tanda porodega ke kesisalat tetapi mesti orang ya payah sering nasupa kasih ke kama tasya Allah sama nama janji tasya ka karai mati magai nak kadaha dia mana sang tema karang kamariga na itu meni dumping ilar ceridi
Allah mati memang ditakut tengah garungin atau let katung gaji pias angka mati mager kada ha ya mommi mangi ki waktu nessa aja mau tahu siapa emang magi na subuh tu itaja Allah kertas minabata makada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un marah kota aja yang tepat tahu mati itaja baru-baru ya kok kadi di kapan ya kaya mati magi dan lay malindrung nah kadate lojuk mi tembukmu di kamar li bawi lindrung na kura timur si pajujuko di itu kan li balindrung apa mati tidak payah saya kena TV tapi aku payah lucu kedahku ni kerja bainir kesel maru nak kada iya ada ku malah sama game itu dan jadi mana siapa ustaz ada ku mati lagi pe aku je kampung nak apa paji tadi nak kerja kecil-kecil aja sedih dah mangga tahu sih nak kerja sidap pe kaje nama mati tidak pak maka iya memang punah puang Allah subhanahu wa ta'ala punah mau sidap pe ki ku memalai nala itu layak takhiruna saat. Makanya pak beda tu kosadeki mati na iya ko yakpo ki beda iya kosadeki mati insyaallah dena mati pallawangan na iya maladai na pesangkat tu tau pandritata ajak lalu tamati pallawangan aku raga ki kaya sa mati pallawangan degaga paringeran na mati dena iya tu makara mati pallawangan makara okki bata mate okki galude kendro ki mate age pas sabarna iya ko makanja mi paringarat tatamate de tamate pallawang husnul khatimah iya total untuk mi paringarang ila sempajang asirin sempajangnya sipak madece ada malabi insyaallah de tamate pallawang ya jadi fa'amma man tagawasara hayata dunia gau bawang ya lena masagena tu ngelinuna tapi ia tu cipirwi gangkanna dina me masumba dina melo masidaka ya sangete batolo igalce ma berimoje ka batumpuna kami kasuri matu ya no loma koi ma gira pe basana ka pe minasura wa amma man khafa wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa nigi tahu si mata atutungan na karena pong Allah Ta'ala atutungan na si mata karena pong Allah Subhanahu wa Ta'ala gangkan na mitautung Allah ripong Allah Ta'ala ratu ripangkau kena talle ripangkau kena gangkan na insyaallah toba riwatu tasalana ya pilih mendre riwatu medisina na sasarang ale ri atas kalupanna gangkan insyaallah na posipa manyamakinan nyawa walaupun disuki pemang tanyaki nabi tanyaki malaikat fa innal jannata hiyal ma'wa surga pamasina pun Allah Subhanahu wa ta'ala simata ipas sadengi tau mapakir ya kaza sino masabing kadire ini jamaah masjid Nurul asana jihad pajak lele ia pada pajak kulele ya ini engkai kendarata makanya tu pak kata cicing ya lauki macio ko sapare taring kalinga pak kulhayas tawil ladina ya'lamun wal ladina la mu pikwacata nadi nang kata lumpang tasidi unrong untuk maringkalinga jalan di tempat ia tu kayak itu dingkai kendarata dia mereka kata cica misulang atau tas cica siminggu untuk bergabung si bawa armada safari syarat berjamaah insyaallah tanah puru manapun Allah Subhanahu wa ta'ala ya na pakai doki untuk pastabikul khairat sirender di sini namun tu komisigi kita makan jam atau apa ya kadimaji pun nabalala buksa di jama ke rumah kadala yero ka pa duran nanang oto putih bero nakrawi tu mo piet pa ustaz ya dikuilalang
Bisa gajar man kadi nga mati na kada tumupi. Ya. Sini naman sabi ko apa? Jaralada tumusa da ku mining kali nga to tayo makarata ustas nasi. Yan na rohira nga makada tayo tumupi. Ya. Yan rakatana. Yero matingangi pole rigo ang kanan tanrisan. Makanya ko ilay pa. Karena puro malampis yung at aja na masapat na makartadapi riwi. Bindingi taritang mati, siru papapibalin na. Di pa di nang kastungan na utajang yali kumante. Duli ito. Di pa nang ka. Untuk itulah, tanapura man po Allah subhanahu na tuntungi untuk tarima ya sa ginangin. Sa gina pinaditalan na tuntungi dito. Gangkan insyaallah, agak pada yasinay pariya kata si mata karena po Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad.